بله. پلی متبرانه که یعنی بر روش والد نباش بو بر وکیم در کتن اری والله مالبت هم چون آلمانیایی دا اری والله 4 سال استانبولی مام و 7 سالی میشه زبیدتینه 7 سالم آلمانیا نه اه بله روش آبرو پیچان آبرو بر جیان چاد شد و خودیجی باشه باشه اری والله ده خود انتو جا سرکفته ولاتي دوا خدتين ام اوجو ولاتي بيرا مدرناك بس ام شفت المجبوري ده والله دل محمو یاده محمو بیرا والد کنم محمو حسرت کشی والدتن ل أيوة. فقط شاد ویژن صد حیف او پسگری که کل والد چید بن گل ما یعنی نب خوشخو ترک والد دن چنا اروپای هم دنیای بلاد بن بله ما إن مسلم شاء الله حسن كردي ما هبيا ما هي كردي ما قديش ببنياك دستي خفتنا هبدو أب آمین هبيا ما آمین أدت آمین آمین همو بنده و روشنه آقا ما إن شاء عذابه الله گل ما شونده وگره واری وی سر آقا ما پیروز إن شاء الله کارو باره بزنا پسر به بركة آقا کنه پیروز شد کرد بله ما مثل حسن اونجی خوبه ناس کنه کرم آخو زور سپاس از ارمنستان دایک بومه به اصل بله خواه ام کرد سرحد نجوانه نه لی ام جی چوا دویژن جی سدما شهر نوبرا آذری و ارمنیا دا سال 1980 نهاتنا کمارا قزاقستان نهاجی حتی نهاجی هم کمارا قزاقستان جمع کن ما مثلا کارو باره خو قصب کزانون ما مثلا زنگوی دا درس دارن بله کرم کن جی سال 1991 ورده چند زنگوی آلماتی دا کار ما مستطیع کریه سال درش بومه سروک بشا زمان روشلات ناوین نهاجی بشا زمان فیلولوژیا روشلات ناوین دا پروفیسور سر کپتن جوارت کن زور سپاس تماشاوان ما خوشگاه ما ایجا البستوان ما هنارا تاجدین سلاو و ریزی و اساجی خالد بلیف لینا خالد چا بران همو سلاو و ریزون ها ام جوان همو سلاو و ریست کن سلام علیکم رابي ميجو هذا اساج که می آیهان دمیر سلاو و ریزی و ام جوی سلاو و ریست کن کنان امرا تماشاوان ما هر دمه خودش رازی و مبیر ناکه تف مایه سلاو و ریزی ما جوان همو یارا خوشگاهشا هلبسته و آمدنه برنامه مسئله هلبستان همی رو هلبستا بشن همی آخوافته تمام خوش چه بکن لی دوا سیده همی هلبستا بشن جبوی تماشاوانه ما کرم کن تمام ما مستح از بيجم هفالين بيجي ما مستح کرم کن بشن اون کرم بشن که کرم که بیشه از سر ولاتي خوين بدانجي دي بيجم کرم که فرمون ولاتي من أزوت أم جيوينة لبيدن بيه بدو أم سيوينة نكاري بوم جتا دور بم تجاري لبائيرو جتا دور بوم يكجاري جبير ناكم تنورا دايكا خواه دما تشتا هبير داتاني برخواه تباكر من ورا مالي غزالي بويا ايفار بسدي ورا مالي متمدليس ازوجين وجوانا هفالي من اون كتن جيرانا ولا تيخو جبير ناكم تجاري انا بربهم دجين بهست خواري دستخوش هر بشین مالا بابا و البستا بکلو کدر بو به حسرت بو از با باش فهم دکم تستاها ما مستقل تماشاوانه ما مسعود بروکی تهمینا کنیز سعدی یوسف فریدون علی مثلا جلینا خلیل سلاو رزیوان جوارهنا تلاقي ميجوان هني سلام عندك علیکم اسيا كن خودش تماشاوانه ما راضی ون ما بیر ناکن تهمنه جارک نه از هیوی همون همویایا
به برنامه پار بکن چونکه برنامه سر ادبیات ما سر زار و زمان ما برا زارو که ما فیری بی زمان ما بن اندا نبن هم بالاخره دا و دمه میزد کن جات یا سر ولات ما گل ما ترک والدن اروپا نه روسیا نه لورن ولاتنا نه که زار و زمان ما ادبیات ماش که بحال هره چه ملت هم اندوون برای یکی برنامه هم گره پار بکن یعنی هم دیکت اگه مذهب نمون برنامه دا ولی که ما مسلم ای هجا کرم خو تج مرا چه بیجی البسته که تی پیشکشی تماشاوان مبکیم سپاس از جد خواستم البته که جوا والد بیجت بخونم کرم گلا کردستانی و بهاره مرگی چیا دا نو گلا دا من گلا دی بدم نازک آل گلز بو بجناویا وقت رحم تام ترز بو دلکی ویا پرتی لسر لوا قرسی بو کنلا قردی پرچومه وی کلوگری هم جمندی ترشی سری من تاو نکرو جه پرسی من گوت سورگل اف چه حاله ندکنی ندگری خام خیال آزانابی کسر کته گلا نازک او رجفی بربای هنک اردو اسمان قای کلیمین جبرینا دلی خمگین جه کسر کلو دردا گلا حسیر و خبردم ای شاعر گلو دردا از نه گلم به حوینی نه سوسنم به چرکینی نه میخکم نه رحانم من بیرم بکی او بشینی تب کلیل کد هزار رنگی چا محبتا بلی بنگی از وقتی دا انسان بومه گناهاج سرچیا مامه از بدوا ناو بدوا نقش نگارا رفاقوا از هورینگا ناو هوریا کار خزالا سری چیا از حسکریا خورت کردا نازک بدو کچک بومه و روژک دجمن هات سرمه لاوکه من جی بو پشمرگه بمیر خاصی چوناف شیر دا ولات ما رزگار بکه جدجمنه هار جنیارا خونخور نه هزار سالا کردستان آزا بکه اوین دارم جشیر نهاد حتا کشتن چهار سری نظام چرا من نزوری ار چند سالن جمنهری چولریا بندوارم بهرینه سال و زمان از بوم خلی آخوالات از بوم کلیل بوم سرگل من آب بخار آواچیا رنگ من سر خون شهید مرخاست کرد پشمرگانه رشکا دلم رشوانه دنیا مبو رشو تاری جچاود من حسر باری از گریم من گوت خوش کامنه عزیز دلال کچا کردا شیر حلال تو نگری حسرا زاکه ملول نوه دلخ شاکه گل کردا بویه یک دا کردستان رزگار دکه دجمن ما هزار سالا سخیر ملول حسیر دکه هولیر دهوک آزابونه سلیمانی قد خم تونه آخامه مسل کرکوک خمانک گلا بچوک عفرین دیریک سرکانی جدب خونه دپارزن آمد رها وانو بینگول حشیار بونه خواهنگور شهید کرد مرخاص کرد گلی موان بیر وانا کرد ناوی وانا عگیت مرخاص به حرف زر و بندیسن ناو دیروکا کردستانی نالا تاو هر هربجی بجی هربجی ما مسلمه راستش ما مسته دیروکا کرد کردستان ناوی گند و باجار شهر کرد کردستان همو خانی سرزمان سپاس بله تماشاوان ما هیجا محمد چاکماق زخار خدایان مساجی احمد باراش قلج سلاو رزیانج برهانه همجان همویا سلاو رزد کن بله ما مسته پرسا کاج ورا واجه ادبیاتا کردی و دمه چاو چی دبه یعنی پیش کفتن هنه وکی که هم ادبیاتا کرده ایران با آخوون گرمه نکیجی دیروکاوی بنیارم بله ادبیاتا کرده 100 سال ناوین بن باندور ادبیاتا فارسا دبیه و فرم ادبیاتا عربا گرهانینه جبون ویجی ورادا فرم هنه وان فرما را دویجن وزن عروض وزن بیه آغل با هم بیجن غزل بونه قصیده بونه فرم ها بونه لی بقرنا بیستا و دست بکری
ادبیاتا کردا ساجی هلبست کردا به قانون روژا ایران هم بیشن کرده سوویت هلبستوان و شاعر کرده سوویت تمامی شعر خود به فرما مثلا اوه کیریلی نه به فرما قلبا یعنی چند اوت ده هر سراک ده چند هجا هنه بله وزن عروض نینه او هنک جی سربست هم بیشن ورا پرسه آخری هب نادرن نها ادبیات کرده وابشه ایروین هم بیشن گلکی پیش داده چه پرانیا ادبیات و ایرو هم به هلبست هم جی به نویسار وکری پیش داده چه مثلا نیوکا کرده بیستای نیوکا دودا و حتی روژا ایران گله نویسار وکری هاتن نویساره مثلا رمان سرپیهاتی نه اساجی هلبست گلکتین نویساره لی تمامی ادبیات سر دو شاخص سه شاخص سر سه پارا پیش داده چه رخنگری ادبیاتی دیروکا ادبیاتی یکشی تئوری ادبیاتی و که کام بیشن ادبیات ناسی او هر سه که با گریده اینه مخابن ایرو رخنگری ادبیات کردی گلکی پیش نکتیه اساجی تئوری ادبیات گلکی پیش نکتیه دیروک حول دیروک هنه وکی که هنک آتنه نیساره لی توماری نکریه دیروک ادبیات کرده توماری نکریه ادبیات خواه هیا لی هر سه بخش ادبیات که ادبیات پیش داده بند اوانا که ماسی بکن چونکه رخنگری ادبیات daha پیش داده بند تئوری ادبیات وکی که نظامی قانون رسمنامه ادبیات که نظامی ادبیات پیش داده چه ای بانویش ادبیات کردان ایروی به سربست هر کس شاید دخوازه اصلا بنویسه بله مامسته جا از آنم زنگوی دا مامستانه گل یان جور بجور گل بابا دخاندن اونیورسیت دا گلین درکه چه چعبی با ادبیات کردی دنیرین ولا جمع بیشن یکو کرد ناست کرن همه که کرد ناست کرن چه چعبی با کردا ادبیات کردا چاد دنیرین بله پرانیا خاندکار ما کمار سوویتا بری نه پرانیا وان قزاقستانی نه وانا هاش به ادبیات کردا هنه مثلا چند سال بریدی چاوی قزاقستان آلمان خا ادبیات یعنی هلبستوان قزاقستان درکت برادا اساجی پارک دانه وجه کردی مثلا به کتاب دا آلمان خا دا بلگ 108 107 وقت 20 بلگه 30 بلگه جی حساب دانه ادبیات کرده مثلا برادا هلبست رعملی بی باری بالا هلبستان باری بالا رحمه خودی و کنیازی ابراهیم سوشی هلبست مدرکتن یعنی از خازم بیشم قزاقستان ده هاش کرده هنه ادبیات کرده هنه سوشی گل نمونه وجه کرده هاتنه والگراندن به زمان قزاقی و روسی زمان روسی و قزاقی گلک نویسار وجهی هاتنه والگراندن زمان کردی یعنی پیوندیا ملت برا و ادبیات کرده و هیا پیوندی وان هیا سپاسدارم بویان آگاهیا تماشاوان ما شیخ بهادین مقدس آگری حکمت آیدمیر زبیدا مجید اساجی کنان امرا سلاو رزیان جوار هنه هم جوانا حمیا سلاو رز دکن سلاو مجه همو بینر دربان تیوی را انه زور سپاس هم سلاو دکن و سپاس یخو نشان دکن دایکا رامان خوشکا مهجان کرم امکان هنکی هرگلی درقا والد روجاوای والد مرا قصه بکن
بزمام و قوم لازمش مالبات کس مایا ولورا نکا هم أري تکلیه و والله هنه ابرام تکلیه و أري هنه اونها دبراي جاغانه ملورن یعنی أروج أفاني دخوي ملورن بسمامي مقشتي ورن بله شكرا بله واز و گلکی خمگین نکم بله و البستانی بابا چه بو و چه دمه بابا البستانی ودي چه بیا عموست مجيح ذكر جبري دي مجيح ذكر بس هلي نذكر يعني بشتي دركتم دربي ولات أسفر عاجز بون بله ش عاجز بون جبريا ولات مدس بالبستاكر وقال لك اسباسيا ما مستيخي ما زندكم عمران شيخو ما مستفريدون علي بشكل جام كرل بو يعني هلبسي تخوشن جبوتش كردين يعني بتينيك هلبسي مقش عربي بون أنا بله ديوانك ميم شاب كريه لسوريا هنا هات نقي عيمة بقش عربية أوايا وإن شاء الله نزيك زيك كردي شي زي ترخينم خدا عصب کن بله سرکریه صار وما كده مستلينا لينا خليل شي سباسيا قال كيتكم عالم بكرن قال لك يجي مرض كوتن قصيدة تخوش شتنا كردي والحمد لله ما بتيبي دنگ نزاني بو قال كي ما مستعمران شيخو والله عالم بكر وأسفيري كردي بوم الحمد لله وجازنا هذا البسيم كرديني وقال لك كيف واشم از كرديني بسيني ميرو يعني البستانی و روجاوا دست بکر والله اما تو رجعان مالت بدانا تاني نانا رجعان واتا دانا تاني آبروپی بس هاتم غريبي مديت آه آره. أري يعني والله باندورا خریبی أري مثلا والله شکل بونه البستان بله بله أري کرم اخوی البسته کی پیشکشی تمام تماشاوانه ما بکن قالوا أزي بقرم يانجي هاو بدقرم روجك عمري من هبي دبيقو أز بقرم أري أزي بقرم تواري خوا بقرم هر مالا بابي خوا لحوشي هر ورم درباس ببم أودا خوا دهن درد بفرم دسر تربا ديا خوا بوني قري بقرم حميز بكم وي آخي وهو دفجي بقرم قال لك يتخوازم هرم جوي ده هو بقرم جوي ده هو بقرم یار بجی مولا و با خدا دست عزم ساقی کن خدا عزم یا کن ام حموی بزرن سر را خو او روز بی او روز پیروز بی إن شاء الله بله انشالله تماشاوانه ما دلبر مامد و سجی سرحد آدار او جی پیامش مرا شادنا اسلاف و رزمه جویرا اون را لا بمجي ما مستطیج مرا چه بجی البسته و آمدنه چاوا دخوازن دبین دنیا البسته که ورا بخونن کرم که فرمو دنیا دبین دنیا نولی هوله همه قاسی تبدا قاسی هوله تعداد 1000 ملت چیخ، پالیاک، کرد و روس، اسپان، ایتالیان و انگلیس، فارس، عرب و انگولا دنیخ بیا خود دو پاره پارک تمام سور گبزه امر تدا باخ و رزه پارک تمام رش و حشه دوسا جما خون دکشه پارک تمام عشق و شایی امریوانه تم آزایی پارک تمام شین و گری کشتن مرن به تقدیری ملت تدا کل و گری پارک در توا زره دیرینجه و زیر دباره آلا رنگین جوردا گرتی دنیا حقی وادگره پارک تمام شورشه قید و زنجیر و رجا رشه ظلم دکیجه حتی عرشه دست زرینا انسان ورا جهواتا ارد قلشه آن ایرو با آن سبده دنگ لمت سلبه کملت برج راوه ملدو کتا ملی هفدو پشت بکتا پشتا هفدو اف پار جوی آزابه عمری خواهی تزر شابه چرخا دنه و بزوره که کس دنه قد نزیره ملت همو کن و شابه کرجی ناو دا بخت و وار به مالا تاوا و بجي دستت نعم ساقوه سپاس دارید اما بله سپاس سپاس دستور و کرم کن دستور جهل كرم بسته که پیشکشی تماشاوانه ما بکم
مچا گاونده گوت برنامه ما یا هلبسته یا امیرو مسه هلبستوانم گرد بولا بولم هلبسته پیشکشی تماشامان مبکن ساج مقدس ترکچو باقی گلان شاندن جوارم زور gelek سپاس spas. سپاس دورشکی ریویمه دنیاlı که اندا بومه ریکا خو از نبینم شب و روژا دیسا جدل خمگینم هوگر من قلم آزر هلبستوانه بکدرم چار آلی من تاریستانه بیجه کدا از هرم کتما دناف قومستانا حسرتا من آواسار جان جسد من شوتین دل من بیه بریندار از ریویمه وک دورش بیمالم درد منی دردا دره سر بریناخ دنالم کانین پهلوان مرو مرخص دورانه روژایی رو روی چقل مانه لوه میدانه اغرمه گران جنگ قالادا او تجار ناین خان وره رستم زال پپوک بونه در گوان آخامه دوی آخه هم میوانن پنابر دنیا رونک ام حسیر درگانن مش دومانه دنیا کوره آنجی کره فلک ظالمه بوی چجمه وناگره زانه دیروک ام نگلی شربازن ام خدانه وی آخنه لی هاشتی دخازن حسرت کشه جای ما بلند جمع ما تیر آبم عاشق وی دم سالم هر تم هر رو هر گاوم بده من تو فینجانه که زفی تیمه به آبم از حسیر اوی دنیا به وجدان و خرابم کا کدا هرم خالفی ما ریکا خو از نابینم آزابونا کردستان خوین شبا داد بینم زور سپاس هر بجی مامۆستا هر دەست بجی ساغ بله. بێ دەست هەستی دەست خوشکم ام جی وک و حسرت کش ولاتن اون چند سال درکتن ام 100 سال زیاتر ام جواله درکت نه راست ما ولات نه ایت یعنی با پیر ما کال باب ما دیتن جمع قصد کرن او حسرت دل ما ده ئینشاءالله وی چێ بێ بە بله. کوردستان هەر چار پەرچا وان بێگشت پێکێ خۆش بێ بێگش بەگەرم وەلا سەر ئاخا وەلاتی خۆ خدا عزیز که خدا انشاءالله. عزیز که بهبینه. بله مامسته جا هلبستانی بالوا چاچی بون ولی از خو هلبستان نه حسفینم ولی هلبسته و مثلا پر خوشه بیارک یعنی تشتک گلکی باندوری سر مدکه از وی چاوی هلبسته که دنیفسم جبو ویجی از خو هلبستان نه حسفینم ولی هلبسته و پر خوشن چما Yani nivîsaram ne helbesta ji bandor e yani bûyerek yani qewmandinek yani xezayek tiştek bandorê ser bike ez wî çav helbestekê dinivîsim. بله İsrafil Mirzoev Slava Rizivana Mesaj kuşka me henera tajdîn me bîr nake çend cara me re peyamê dişîne Slava Rizê me ji were sajî devrê serhedî Slava Rizê لا ji me بێ re مەجوان هەنە Spas slavê me ji Pastorê wan hemûyan in. hene zor spas. Helbestê wekî amadane kerem kin helbestekem Kerem te xuşka delal. kerem ke xuşka delal شەبادی بەری ڕۆهلات دەخەونێدێ دەچووم وەلات ئێفا دلێ من پر دەهات دلێم بوو کەوا ڕەبات دەچووم حەوشا مالا بابێ
آگر خو بردا هناوی من دی گله محشک بونه زوابو بیرا آوی خانی کی بدنگ و خمسار دیواری حوشی هات یخوار گل روسی نحشک بونه دار خچلی دارا بونه وقمار قالك بان ذكر داي وتدم جتن هاي جنش كاف جخورابو مدي لاشي مكتت هاي مالا Sağ صار ol. بابا يا كادن كرم كن آمدنا Kerem yakeden كرم كن بيجن تمام دلالة من شيلانا من تولين وبيلسانا من تصور قلو ريحانا من بقربانا تجانا من تقرجيا بهشتا مني قلو ريحانا دشتا مني لبي دنيا تقشتا مني ورا روني تنشتا مني نفشا من غزالا من تروش خم لا مالا من شيرينا من هبالا من ورا روني لبا من ورا أستتير ببينم داقو بهنا خدرينم سري دين سرچوغا من تخوازم تبلورينم مالا بابا Mali hava البسته و ما خمگین دکن أف هالبستايا مش كتكا خورة كتكا مدوري منه بله بله مجرداني حسرتا کچا خونه أري والله السعودية نلبره خدا جوار خواهی که الصعب ما مسته تماشاوان ما قاسم داگیروف ساجی کردستان همه یکی اوسف سعدی سلاو و رزیانانا پیامرش مرا دشینن zor spas. يلك سلافي ميجوار هنا خوشگاه جوان اونچا البستان بام برنامه ما اونچا دوینن والله برنامج و تعتا وخش باندور برنامه چا چید و سر انسانا چا سر مروبا سر گل ما والله قال لك باشا ملت بيتر شيار دبي بالا خدي دي زانم بي انه يعني ابقى عندنا قنواتي كردي تشيبوني قال لك علي كاجيب بملت ردكن بمان جيلي نهر بان زاروكي نهدين انا دان سكن بزماني وان شيء بدوازا وان شيء الحمد لله ان شاء الله بيش كبين كردي مقش وزاروكي ما وقش بزماني كردي روكش رجابي ان شاء الله مي زماني خويا عمي بزماني خويا باخذن İnşallah. انشالله زماني خدا دايكي تجاري ودانا ان شاء الله خدا و خمگینی و دل و دارینه امين روک بین زاروکی خو پزماغ می خو قوم لازم خو همی اون ببینن ان شاء الله بله مامستا اون جوارا چه بیجن Kerem kin eji helbesteke evînî bixwîn. Afasar. کرم که Di nav eşqê nav dewetê dûr ve min dît dilên ketê. Ramosanek min jê xwast. Na neda min vê mirvetê. Ne horiye ne ji melek. Sûretê wê berfa belek. Bejne zirav gerdem morî. Ev çi ecêb, ev çi kelek. Avirê wê ya şîr û qeme. Şûr û qeme ez min heyrê bejna wê me. Îro sê roj û sê şeve min evdalî nayê rehme. Hişê min çû aqil nema, ji dest hibê sewda nema, dilê min jî bixara bil, min ra tenê axa sarma. مالا تبابا هر بجی صاحبی مامستما جهاتیه دوز نه هلبستان ولی هلبستی پر باشن Wele سر اوینی جی سر والد جی یعنی هر جواری دانه هلبستی هر جواری دانه yani tiştek ku buyerek, xezayek yani dedewiyek tiştek bandor dide serme ama helbesta dinîs yani hemû Kurd em bêjin helbestvan hemû Kurd dikarin helbesta binîsin lê hemû kes wî ew ê xwe nayne kar nayne yani مالا تالا که که می آیهان دمیر دوی گلوم چما پیام من ناین کفشه لیبور نقشتا دازم که
Ayhan Demir Slav و Reze Meştera. Slav û rêz. Saç xuşka me Dilan Maku. Slav و Reze ve hene. Em ji we Slav و Rez dikin. Malay لا hava ve برزي ما يجيش شعر Halidon شعبي Ali. تماشى بانر Belê. Mêvanê min e hêja destûra we. Kerem kin. Îca jî tu helbesteka xwe bixwîne. Belê. Edim civak bê rewşenbîr nabin. Rastî jî gelê me re, civaka me re, miletê me re rewşenbîr pir pêwîstin yerê wana taybet e em rewşenbîrê xwe gerek qedrê wan qîmetê wan bigirin. Rewşenbîr însanê yanî zane însanê xandevan e. Me helbestek ser rewşenbîrekî me yî pir hêja mamekî me yî pir hêja sala par çû ser dilovaniya xwe min ser wî helbestek nivîsî dixwazim diyarî wî we temaşevanê me bikim. Rehma Xwedê lê ve. Kerem ke. Rehma Xwedê bira miriya hemûya we. Me helbestek ser zumretê evês nîsiye mamê me yê zumret e. Tu simbola biratî bûyî. Sala îsal du dê îlonê ceweke nevxêriyê bela buldunê. Xemgîn bûn gel êl û eşîr bona mamê zimreteyî maqûl tivdîr. Rûmet rêzdar û tu naçî ji bîr. Helbestvan bêje binivîsîne dunya alemê pê bihesîne. Hêsên çeva wek baranê bibarîne. Bi pênûsê derd û gulan derîne. Mamê hêjayî birêz û navdar merd û comerdê mêvan perwar. Feqîr feqara ra guman û sitar piştovan bûyî her tim her car. Di nav gel de bi şeref bi hezûr dunya xwe guhest çû zefî dûr. Ceger me parçe kir bi xençer û şûr. Malbatê da tu ronayî bûyî wek çira. Dilovan û zehmet kêşê xuşk bira. Şewq şemal bûyî wek hîva êvarê. Dil xemgîn bûyî bona Yunus Evdî karîbarê. Ji xerîbiyê zînê kire hewar gazî. Hoş derdê Mehmûd xuşk û bira dil merezî. Jiyan û tendurustiya xwin te kir feda wek te hindikin di nav me da. Derd kula ra tu hekîmê loxman bûyî. Sed mixabin wada nebû zefî zû çûyî. Tu şervan bûyî bona namûs û qîretê. Qet netoyî ber wê zor û zulmetê. Jiyana te derbas bû bi serfirazî bi hurmetê. Cê te bibe bax û baxçe cennetê. Zanim wekî em mêvanin hatî işçûyan e. Felek zalim e xayîn e bê wijdan e. Hilda û bir mamê hêjayî aqil zane. Xemgîn e dil derdê me yî giran e. Sed koreyî bona te mamê me yî dilovan. Nav dengê te wê bê gotin her deman. Ez jî zanim wê bê dîsa bihara gulan. Dunyalikê wê bixemlin deşt û zozan. Keç û xortê wê bigirin xaş dîlanê. Kilama kurê me tê wê belavel cîhanê. Rehma Xwedê bira mamê zimrete ve. رحمة خدي Kilama kurê me tê jî nemir mamoste Meştê Slîmîn daweta mamê me yê zimrete da nivîsî bû ber wê yekew a pirsa me kire helbestê da.
رحمه خود براون همو یابه رحمة خديري بدستي تصاب مامستا. بله خوشکای جاتش مرا چه بیجی هناكي أوروبا يا قصاك مرة بيجا تشونا جيان والله جيانا ما ام اتخاذ ورتا چار دیوارا دمي هيني فيري أوروبا يبونا وني جيان ام أوروبا بونا اري امبير بس بوني كريك بس زمين شي نابا مرا بس اري كريك زمين زمان باش مقدر باس كنت ماشيين بس ام جودي ما ام لفرن بس هشي ما لولات يعني دل حنابي والواليتن أما جان وجسد وابرن بله كرم وخدي ام وكل ولات مباني مدرون ويتين ام عشاير ام هين وقت عاداتي خوي برين بله خدي خوش باش ام شبكن خدای كريمة خدای بري كريمة والله خدای كريمة خدای روكي ملت ما يوري رعمي ان شاء كرم الله كالبستي وآمدنا هالبستكي تمام كشكشي تماشاوان اسكبوكك سبيمن اسكبوكك سبيمن هجارو بخديمن هروجي لجيكيمن از بيوارو بيجيمن لأزمانا دفرم لولاتا دقرم نكارم بهي ورم ندكارم بقرم سوتان دن سنبلي من غير كرم بلبلي من آقر بردان دلي من بخشك لسر ملي من إيرو أسپنابرم بي باسم بي پرم أزوكي كلام پرم دبر بير أدرم مالا والله هر دست بجین هر بجین فاطمة والله ام همو پناه بارن خوش کامن یان گلک دل خونه که ام همو پناه بارن اون جاره که پناه بار بونم چند جارا ام آقسور بونه پناه بار بونه جوالات خو که کردستان باکور ارمنستان روسیه البته وی دا جل خود زنه میکده هرن ام همو پناه بارن والله يكي دين بيجم کرم که کرم کرم که یکی دنج بیجن کرم که خوش اما کده شبانه می محسال یونس او جی پیامش مرا نویسی اسلام و رز أبيج كوري مرقي راماني من بله راماني من تشيرين ودلالي من تستيرا زماني من تخشي ودرماني من نابي تسر زماني من راماني من روجا قو استدبينم روجا استنبينم جاوي خل تدقرينم تبرو هدان نابينم حيا استدبينم راماني من تو اتيا جيانا منه تو أميدا بيانا منه درماني إيشو جانا منه تو خشبونا مانا منه راماني من تخازم تبكم زابا وتبك هينم برآبا راك ناوي دي وبابا كري من رونيا جابا خود رامان تر خواهی که 1000 سالی که اوي تصاب ما خدا مستا بمانه تا 1000 سالی که خدي عمري ام بینا وجدي دعوت خدا توی تدبین جی إن شاء الله وني حاضر ببن آره ام بینا دعوت توی يا أهلا وسهلا ما مسلم ایجا باب متین او جی اسلام و رزق شاندن ويستر شعبي مسلاوي من قلة جيرة یوسف باش خوشکا ما کردستان همه بله سپاس همو رزداران را بله بله ما مسلم ایجا تجمع را چه بیجیم کرم کنو وکی که از دانه کی روشا کرده ما قاستان قصاب کت ماری کی ما مسلم ده زیده نو جواب کدا دبی نکم کرم آخو چه جواب چه کرده ما برا جبوی ادبیات ما برا چه جواب چه دون چه پیشکفتن چه دون قازستانی جبوی ادبیات زمان کردی کرده قازستان دو جارا اکسوری قازستان آسیا نوین بونه بله بله جارا یکم وکی که هم حساب کن قازستان سه جارا یکمین سال 1937 سالی دما ستالین بله ستالین اکسور کرده جارا دویم دیسا سال 1944 دیجا به سرجمع یعنی به قرار دولت استالین به قرار استالین و اپنا اکسور کنه جارا سیسیاجی همچا نگوت
جسدما شهر نابر آذری و ارمنیا دا کجبری قزاقستان و آسیا نویمونه قزاقستان کرد ما خودان همو موافق گل قزاقستان موافق وان چاواهی اساجی خودان وان مافانن قزاقستان دا رخستنا کردا یکیتیا کردا هیه به ناو بربانگ چند سال دور و درش سروک و یکیتی ماموستا پروفسور کنیازه ابراهیم بو لمخابن سالا پارچو سرگلاوانی آخواه رحمه خدا لبن رحمه خدا لیوه پشتی و سرکوانی عزیز زیا بدرخان لوه یکیتی دکه پروفسور سرکفتن جیورم زیا بدرخان پروفسور آبوریه علم آبوریه اساجی مروکی جوات ناسه و اوا و یکیتی ربابریا و یکیتی دکه کرد قزاقستان به قانون به یاسای قزاقستان چه و همو گله قزاقستان دکارن ادبیات خو زمان خو عرف ادب خو پیش دابه یعنی تو تنگاسی جبوان کاراتونه نه اساجی کرد ما قزاقستان برا چاوا زانن پشت هلوشاندن سوویت قزاقستان اما بار بکبو ناوندا چند کلتورا کرد سوویت پشتی سوویت نهاوی دمیجی مثلا گله البسوان معبونا و دنگ قزاقستان دا هنه و هبون رحمه خود لوان بکه بیجن مجید سلیمین صالح آریه بالا آریه بالا باشه حسن عقیده قادری بله حسن حاجی سلیمان گلک جوانا مثلا یوسف فقی یوسف فقی سعید فقی مثلا مجید کنیاز مجید اما سپاسدارم من مجید اسلامی گفت سانه بله اونا گشک وجه کرد قزاقستان پیش داده و ادبیات کرد قزاقستان پیش داده و ساجی کوم رقاصه هنه کوم سازبندی هنه به کردی کتاب نشر دون کتاب پرتوک درس خانه جبو خواندن دینه و شاندن زارک کردا هر روز شمی بازار نواندا خواندنوان هیا دخونن ساجی دبستان دا که در زار کرد گلکن هفته 2 ساعتا yani 3 saata zaman dayı ke hindibin. Yani jüvi ali da Kazakistan hamu mafi mıravayi de kurda. O kurdemeji van mafa dinleci yani bıkartini. her biji mamusta jbon agaya saji var saji televizyona berbank TV jî asosiyasya Kurdê me Qazaxistanê ava kirin Xuda ji wan razî be rêveberê wan razî be temaşevanê me şevekî Gola Nebû Mîrbedirxan Cûdî Slav û rêzan ji we re hene Slav û rêz em cê spasiya xwe ji wan re didin hemû kesê ku slav û rêzê xwe dişin em cê spasiya xwe ji wan re dişînin û serkeftinê ji wan re dixwazin helbestê de amadenek mamoste kerem kim helbestekî pêşkêşî me bike ez bêjim hişyar bûn Kurd ji xewê hişyar bûne ji xewna giran ew rabûne çek û sîlah wergirtine top û tivin dagirtine dijminê xwe re şer dikin Kurdistanê rizgar dikin hûn binihêrin hêja wê de ji çay şengalê de berjêr bûne bajar gunda pêşmergê Kurd komîsyara deşt û zozan divan beyara şer xweş kirine pêşneyara dijmin dikujin li her dera çiyayê Kurdistanê vir şedeye xwîna Kurda nehîfşaye boy Kurdistanê tim kişaye her bijî Sovyetê bas yekê me bavê metî ji me re peyama gisiya ez qurban rewşenbîrên Kurdê li Sovyetê her bijî ji we re hûn bêtir ji yekîtiya Kurdan re
خبات دکن سپاسدارتانه باوی متین مامسته می هجا زور سپاس راستی جی روشن بیری ما گوالت مامسته هجا گود گله کارت کرنه اساجی قازستان اساجی چهار پارچه کردستان جی او روشن بیری ما امونا هرتم گره بیر بینن جبیر نکن بله چونکه جواک کار جواکی یه هری گران سر روشن بیره مساج محل بستک نویسیت غازم کرم که پیشکشی مامستکی نمر یکو چندی سالا سروکو ریبر کرده ما روسیایی بو سوویتی بو مساج کازاستانی پروفسور اکادمیسیون کنیاز ابراهیم رحمه خود برالی و مامستا کنیاز دل محمود نمره رحمه ما خدا بست دیاری ویکری از غازم به البسته پیشکشی تماشاوانی مبکم مامستا تو نمری نوی تا به قلم زیرین هات نویسار مامسته هجا لهنگ نافدار راوش قبرا داری و سار ملهم بکه دل گلی بریندار دنیا زانه تو عاقل بند ریزانی جیان آخه تا درباز کر به میرانی سترکا مگوی ج ازمانا هات بوی خار گل مرا تو بوی گمان و ستار بسایاتا گلک بونه خدان مال بونه خدان روز و روزگار دلال عقلی تیزیر به ناب و ندر باده نچون او کدتا نچو هدر تو گلک بوی گلا چیو مرگان بوی میوان کک برزانی و پیشمرگان بالا خدان عاقل بند پرزانه شرف خانه فقی احمد خانه علم داره سیاست مدار ریزانه حسرتاوی آزابونا کردانه جو گهشته مظلوم عبدی کوبانی به دل خمگین وی مامسته بیرانی گو مامسته هجا تو خمگین یا همو کردانی جو دانه هف جودی سیپان و آرارات به مجو دومان بون باکور باشور روش آوا و روش هلات حسر جوان هرگین وک دجله و فرات درد گرانه نای گوتن به زمان و زاره فلک خاینه ظالمه پرخه داره تو نمری مامسته می دلوان پرسه تا زیر و بین گوتن هر دمان بل گل گونا تا آهو زاره بشین و گری کنیازی ابراهیم دل مدا تو نمری رحمه خود برا مامسته مزن مامسته هجا کنیازی ابراهیم و جیوی بهوش تکوه بله خوشکام هجا ایم نو رجوار بیشن هلبسته کی بیشن اون هلبسته و خمگین دکن اونج خمگین دبن بالاخ نوا همش وارا خمگین دبن از یکی نخمگینی بیجمه بیچاره بله کرم که لیکن نه خمگینی که انا کی عشق شایع بشه تمام مامست پور تشورشا تاری دیمن تا گل بهاری هر دو برهن تا دشورن آوره تو جنابورن وكي هروكي باسكيت لورن مسكو عنبر جي دفورن آوري نرمو دلوفان تبددن هستي مروفان كار غزالة شاغو دشتان روكي تروكي فرشتان قوتني شيرين جليفا تيج ديما بهنا سيفا روج رنگي هيبا چاردا تبدد روكي بريزادة
هەیڤە چاردا یا گرۆڤەر سپی بۆز وەک مەرمەر یان ژووی ئەنیاتە تێدەر یان ژووی ڕووکەی گرۆڤەر ماڵە تاوەوە دەستێ بە ساوە خوشکە هێژا دەورەژە بیناوێ خەمگینیە دلێوە دەرینە تەماشاوانێ me Mîrbedirxan Cûdî şej Mehmûd Qaya Slav û rêzê wan ji we re hene em ji wan hemiya wana ji bo gel me ne beşdarî bername me dibin Esa jî Oktay Yildiz ew ji peyam ji me re şandiye Dîlber Mamedova spasdarê temaşavanê me hemûyan e Belê Mamoste hêja dema Sovyetê ew helbestvanê me têkilî te kere daha nêzîng hebûn ne ku tenê Kurdê me Musulman esa jî Êzîdî em bîr nekin ew ji birayê me ne em milletekin em ferqê naxwin awirtê wekî daha baş nas dikirûn têkilê we kere hebûn wekî dît kere me xwin rast e tu firqê danedinî yanî tu cudetê me danedinî nava Kurdê me Musulman û Êzîdî me esa jî qet nizanibû me hewra tekilî me gelek pirevra hebûn meselen min ez bêjim tekilê min wan helbestvanê ku emrê me dabûn tekilî min bi wan re hebûn meselen çergezê reş tekilî me pê re hebûn esa jî rahmelî Alî Evdirehman tekilî min pê re hebûn belê paşê bariyê bala esa jî Yerîvanê de tekilî me wî çawê de hebûn ez tekilî me gelek helbestwana re hebû mesa gelek almanaxê Kurdî dixwandin û meselen wê demê helbestvanê Kurd el Sovyêtê li Ermenistanê kitabê wan dihatine weşandanê yê Karlênê Çaçan yê Ferîkê Usif Casmê Celîl û gelek asa kitabê wan dihatine weşandinê her salê jî almanaxeke wejêya Kurdê Ermenistanê dihata weşandinê me ew kitaban mesela ew helbestana kitabê helbesta dixwand û tekilê me bi wan re kêm bûn mesela ewanê bi yaş ve mezin ji me gelekî mestir tekilê me wan re tune bû lê nasiya me bi helbestê wan re hebû efrandina wan re hebû me dixwand û bi wê yekê jî me bi zimanê xwe pêş da dibir erf edetê xwe bîr nedikir Hala ked û heda wan helbestvanê me wan rewşenbîrê me Mecidê Silêman esa jî mesela ez bêjim Mecidê Silêman xalê min bûn tekilî min pê re hebûn mesela gelekî me qedir xalek bîr kir te navê gişka got xalek bîr kir te nawale ez xalek bîr nakim tu wexta bîr nekim xalê min him dengbêj bû him helbestvan bû şaîr bû lê mixabin kitabê Ermenistanê qet kitabek ronayî nedît tenê hat Qazaxstanê kitabek ronayî dît çimku wede Sovyetê de gelekî zor bû weşandina kitaba salê em îzin didan mirovek kitabê biweşîne ew jî piştî rexnegiriyê piştî em bêjin lênhêrandina komîsyonê îzin didan wekî kitab derê yan dernayê ew jî zor û zehmet bû gelekî wextê Sovyetê pirtûk neşirkirin weşandin gelekî zor û zehmet bû bo wê jî kitabê Xalê Mecîd li Ermenistanê derneket lê bi Qazaxstanê ronayî Qazaxstanê çêbûn belê ronayî dît rastî jî wê demenekî pirsgirêk hebûnekî zor bû bele esa jî kekê me Ayhan Demîr dinîse Çergezê reş ew jî fîlosofê dinîse rastî fîlosofekî pir navdar bû demir Çergezê reş wek fîlosofê nivîsiye Çergezê reş belê du sala wê zankoya ku me dixwand ew jî wê zankoyê de dixwand du sala berî me zanko dawî kir evî têza xwe ser edebiyatê nivîsê ew him
فیلولوگ بو زمانزان و ادبیاتزان بو هم جی هلبست خود دنیسی ساجی لکولینی وی جدا جدا دا هبون تکیلیه موی را گله کی باشون یه چرگسی رش رحمه خدا برا لبه خدا لیوه اویش گله کی زار و زحمتی دید جیانه دا تماشاوان ما احمد رناس رشاد فراد سج ایما سلیمانووا بجی سلاو رزیان جوارهانه خدا جوان راضی به ام جوان حمیا خدا سلاو بینه دکن بره. وکی که ام بیر نکن و ببری نکنیاس ام بیر نکن عگیت قادری جی گله کی شعر خاش دنیسی شعر ویجی بله. گله کی البسته وی گله کی باشون بله. لما خابون شعر ویجی کتاب پرتوکه ویجی ارمنستان رونایی ندیدن رونای نه بله راسته راسته گلک البسته وی نوا ملت تا نوا جمعیت دا سا بدرکی دا هاتنه گوتنه حتی روش ایروین جی تی گوتنه البسته وی گلکی باشو تقیمت ولی البته بال کره وینا بال لا وینا بجی دست من ناگ جوی روسیه یک راست نداره بله ما چند جاره هیوی کر جمرا نشون مگو بشینم را بواشینم کتابوی پرتوکوی بردن اولا بنده نه خدا رحمت خا دلوی وان پرتوکی بشینه وان نویساری بشینه آمین اما سر پرستا مامسته هجام از دغازم هلبسته که اگه تی قادری اشکشی تماشاوان ما بکم کرم که راستی جم وان هلبستوان خونه نمر هلبسته آن وام دخونه اما اون راستی جیندار کن از هر دم دبیجم اما اون گره بیر ناکن وانا کدو هده که مزندانه زمان کردی دا سج ادبیات آمده بله البسته دوست عزیز کرم دوست عزیز پریشان حال من را بجه کردستان مکانه حسرت و پرتان دیا دل من جنت آل گلستان مکانه کانی درک کانی دهوک رواندوز کانی مردین کانی مسلو کرکوک کانی جزیر محبتا نور شمدان به میرانی ور را زن قهرمان هلا بجه کا الا داغ کانی وان کانی بدلیس کانی اردیش اردهان کا بنالق کانی موشا شمچراق دل مدا تمام بونه گل مراق کا ارزروم کانی انتب خانگین کانی میدیات کا بازیدا پررنگین اب نوانا تمام ارد کردانن دل مدا گل هلینا دردانن کا ملاتی کانی قرس کا قاغزمان کا دیار بکر کانی مکسا بدومان کانی زاخو کانی سینه و دیلمان دل مدا بونه درد کل گران کانی نالی کا بازید بسرانی کا شرف خان کانی احمد خانی مبریانه تونن شاه مردان گلو چما قدغه زار زمان کانی گودرز کانی رستم پهلوان کا صلح الدین شیخ محمود ناونیشان دیروکا کال باش ناست که وان نوا کردستان وار مسقن کال بابا کا برزانی کانی محمد قاضی بوی روژا نور لکردان دکرن گازی کا جگرخون کانی شاعری عیان بونویا پردنالا کردستان کا گریداخ جای زورو کا سیپان کانی ممه سیابند نجیروان کانی زینه حیران خانم خجازر دردگران مجنون ازم سوده سر جوان دردا ازی نخاش بیزارم ولا تونه جکه زوی دنالم نالینی من شب و روژا به حساف
گلو کنگی سرمه ببه سی تاف دوست عزیز پریشان حال من هلا بیجه کردستانا مکانی حسرت و پرتان دیه دل من جنت آل گلستانا مکانی قادری بسه تا به حل دل و جان نالینیت آگادار او دوران شب و روژا راز راو بگومان و آزاو و شیم ببه کردستان رحمه خودی مامسته نمر مامسته حسرت کش اگیت قادری به اصلا جو چقا هلبستوان ما هبون یکو کد و حد دانه ادبیات ما جیان برا جنت و رحمه خودی برا همیان به gelekî pêştaxizwan بله بله rewşenbîrê me Kurd li Ermenistanê gelekî dîrok, edebiyat, îsa jî erf, edet, kultura Kurda pêşxist gelekî. بله رحمه خودی لی به راست مامسته الباسته آماده نه Belê ez jî helbestekê bixwînim helbesteke biçûk keça Kurda ji bo xuşka me Delal dereka qîza xwe de helbeste got min jê sa xwast evê helbestê bêjim rewşa qîza keçê Kurda çawanin. Dêre tûman şal şimaqî gerdena te morî mircan kembera te zêr û zîve kofiya te jî eynî fîncan bejne zirav wek rihana lêvê te ji belgêdarê diranê te ye wek mercana awira kirim penabere. مالک آبا مالک آبا مامسته ایجا Kerem kir دوارمنستان و زانگو روان و کتاکر واجمه زیاتر و گل روشن بیری ما هنرمند ما ناسیا و daha گل کار هم دوست بزن و شیکوی حسن فریکی یوسف یه وقت وانا کس و ناز تکر درق موند کن چند پرسا بیشن Wala ez bêjim min xwe bi awana dîtine na lê min helbestê me xwendin e helbestê şikoyê Hesen Ferîkê Yusuf mesela helbestê wan bi mijarê xwe ve bi serecema xwe ve hev cuda dibin. Mesela helbestê şikoyê Hesen gelekî lîrîk in. بله بله Belê nola kemê çiyayê Kurdistanê hema dixulxulin jor da tên îsa çak bin meqamê bilûrê de îsa şirîn bi awazekî têne xwendin. Lê şêrê helbestê Ferîkê Yusuf gelekî bi watan e. Gelekî fikirin. Daha rast. Mesela wana ku dixwînî gere tu hinekî bifikirî. Çi tê gotinê yani her xetekî de menek heye. yani dagirtine gelek dagirtine Şêrê Ferîkê Yusuf gelekî pir watê ne yani mena wana gelekî pir in. Mesela dikarim bêjim wek fîlosofekî difikire û helbestê xwe îsa jî wan fikir û romanê xwe ne fîlosofiyê wan helbesta da dirêje. Mesela neko tenê ew gel helbestvanê me Ermenistanê gelek hebûn mesela Casmê Celîl mesela Ferîko Mikailê Reşîd wisa jî nivîs yani wan helbestvana wisa jî bi nivîsarê vekirî dinivîsin edebiyat pêş de dibirin. Mesela Hacî Cindî romana wî ye warî mesela Saîdê îbo hem şêr dinivîse hem jî roman nivîsê Elî Evraman hem nivîsarê vekirî dinivîsê mesela hem jî şêrê xwe dinivîsê mesela romana wê ew heye Xatê Xanim heye Şer û Çiya da heye gelek roman û wexta Sovyetê de em bêjin wekî ku em hildin hesêv ji 1900 salê vir de tir daha rast edebiyata vekirî bi alîkariya Kurdê Sovyetê pêş de çû.
یعنی هیملی او رومان و پویستن بجن و سرپیهاتی daha rast کرده مسویت پیش دابرن نویسن پشتی وی هم بجن جهازان اسد 5-6 ساله ورده کردستان باشور کردستان یعنی باشورا کردستان باکورا کردستان روجاوا کردستان روجلاتا کردستان اساجی نیسار وکری هاتن پیش دا هاتن مثلا هم بجن کردستان باکور دا محمد اوزون گلکی بيجن تي ناسكرن اي تي خواندنه مثلا گله کرد نویسکار و شاعر کرداجی به ناو ملت جدا و اندابونه مثلا ام بيجن نویسکار ترکایا قرنا بیسته هر عیان یاشار کمال به اصل خواه کرده لمخابن جبو تنبونا yani qadağa kırna zamanı kurdu mecburi abi bir Türkiye nivisiye. Mesela Azerbaycan'da Süleyman Rahimov qurna bista da edebiyata Azerbaycan'da te hesap kırne niviskare her mezin. Avacı bahsede bak kurdu. Lemi xabın jibo yani qadağa kırna zamanı kurdu ile Azerbaycan'ı evici romanı xo afrandını xo tamamı bir zamanı آذری نویسیه گلک مثلا هم کارم بیشن گلک شاعر و نویسکار کرده به ناو مثلا خدمت ادبیات ملت جدا کرده لی کرد ارمنستانی کرد گرجستانی به تمامی افراندنی خوبه به کردی دنیسین و خدمت ادبیات کردی کرده بنابراین هم سپاسا خو دنوان او وانا تجار امگر بین نکن بله خودش در راضی و سپاسدارتانش بویوان آگاهی ها مثلا از کارم بیشن سوویت دا رومانا یکی عربی شمال نویسه شوانه کرد مثلا هوا کارم بیشن وکی ناوا ادبیاتا کرده قرنا بیستا دا وکی نمونه که هره در بچه و هره یکنینه هر بجیم تماشاوانیم حسین آلماس سلاو جیهان اجوارا سپاس بله خوشگاه جا تجمع چه بجیم البسته با حاضرن تمام روجا او كتبي دلي گردون تبد خملي بارك الغازن وقلي جيهان تبو قلقلي دلي مبونة جيوي دردي مبونة ريوي صبرا من نايبيوي من جيهان دي لباوي أزوتك از تكسينا بينم تني از تدبينم جدلوي در ناخينم دل دارم دل ببينم دخازم قل من روني رامان يبه امان يار نبه بچوني لسرنان وزيتوني خوشتر ججوني نالا تاوه هر بجیم سپاس دست تا خوش شد راستی جی البسته گازی هوار چاو که کمی آیهان دمیرد گو قیرینیا دله راستی جیم گله پرسانه امریکان با بین اثر زمان هلبسته واد ویژن راستی گازی و هوار قیرینیا دله واد بله ما مستطیع البسته که بیجانی از بیجم کرم که البسته که بیجم ایرام البسته خون سر روشن بیریم هم چه کرن کرم اون روشن بیریم که راستی جی دناف گله مدا گله کد هادان نافدار بون لسد مخابن دنیا خو گوه هست نه لدل مدا هرتم اونا جیندار دکن نمرن اول بستاج مسر منافع مجید برای منیهجا رحمه خود برای مریا حمو و روشنبی رو ما مستکی پر نافدار بود دناف گل مدا اساجی حکیم و لغمانک بود حسن ما حسن زانه دناف گل مدا که
یکی دست خو بشکنان داد پی خو دست بشکنان داد همو چونه باویان جرقچی بام وین جرقچی بودم بله. کردی چا دوزه من راست بیشه همه گله سال من همو چونه ناوگرینه باوی داد بسیده گوتنه جراحچی. جرقچی بواله بله. بری ویژل ارمستان ایانی 15 سالا مامسته بود دبستان آذری دا زمان ارمنی دا بله. زمان ادبیات ارمنی درس ادبیات ارمنی دا رحم خدا برا مریا همو با اول بستاجم دیاری منافع مجید کریه بنده هنه تینه بدونه کاری وانا نای بیر کرنه او نوبم باره حوال و هوگرا ده تاریستانا دوان چرا جوان یک جی تو بوی مناف که دل ما آگر آلاف دل ما دایی هرو هرگاف ایرو روشبونا تایه نه آمده ای تو نمری دل ما دایی بونا تا برای صد کورایی هی فلکی چو دل ساری مناف کری بیش درد باری دایره باز بو تهلدا و بر دل حناو ما بونا کور مناف برای شیر پهلوان گل مرا هرتم پشتوان مامسته هجای لهنگ رزان درد و کلارا حکیم لغمان آگر کتا عرض و عزمان بیژن که برای منی دلوان خالق دابی او بجن و بالا جوی دا دهات وک رستم زاله سر 100 میرا بو نه احاله حاتمه ماله او نه ماله دلو حناوه من تینه خاره گاواتا بیرتینم هر جاره حسریم دبارن وک باران بهاره بنابتم سرفرازن رحمه خودش تراد خازن 100 کورایا تبرایی هر رو هرگاف دل مدایی رحمه خودی رحمه خدا لیبه. مجید و جی برا جنت و آمین. دل مدا نمره رحمه خدا لیبه. رحمه مریا حمویا و کرم خو هلبستی و کی آمدنه دلال کرم کن. کرم که خوشکا دلال تمام تنه من خمتی نکم وەرە جارێک من ببینە بام برینە بکەوینە بهێلە ئەستە ببینم وەرە بهنا من دەرینە شەف بێدێ ئەشیارم دوور بووناتە بێ نگارم ئەزوارەکی بێ بەهارم بێتە هەژار و خەمسارم ئەزووتە ئەم پەنابەرن بێتەفگەرن گەلەمپەرن وەلات بوو وەلا دگەرن و هەو دگارن بەگەرن ئەس دخوازم ئەڤی ناتە تم دخوازم بیتە ناتە دەرمان بکە برینا من دەرمان بکەم بریناتە مالا تاو و هر بجین دسته و ساغ و دسته و ساغ و بلید سال بسته و هنم کرم کن ایرو میدانه ایرو و میدانه می هلبستا بیشنش بایی تماشاوانه من دای کارم کرم کن. يلا هەر دەماکێ تۆ من دگرینی تۆ بهنا مد دجکینی وەکە پەلێ چلۆ من دهەژینی ژێ دەستێتە دلێ من بەسەد برینی تو جارنا من لە ئەزمانا دەفەڕینی تو جارنا گەلێکی کێفا توێ جارێ گەلێکی کێفا من تینی و جارنا ژێ تو هەستێ من دشکینی گەلک ڕۆندک ژە چاوێ من دبارینی دەلالێ من نەوە عەشق و ئەڤینێ دلێ من خەمگینە دەیرێ کەوینە من دگۆت قەی تێ دلێ بەهێورینێ تە دلێ خۆ بۆ من بکە هێلینێ دلێ من هەستیارت هەف برینێ
نەما کارێ تو دەرداوە حەوینێ هەگەر گۆتێ بڤی حالی بمینێ وی ڕۆژێک بێت نەما من دبینێ ماڵە واوە بە زۆر. بژین زۆر ماڵیاوە ساڵە سپاس مامۆستا. مامۆستا ێژە کەرەمکە دازێ ئەس پرسە دماوە مامۆستای منە کەرەمکە ڕۆڵە مە هەلبەستبوونا ناوە جوواکێدا چییە؟ ئەم چی گەرە بکەن کو هەنێک پرسگirێکی gelê me ku hinekî hel bin barێک ser milê gelê me ku hinekî ya bar hinekî sivik be rola helbestana çi ye? Em çi gere bikin? bi rastî bêjin ew karê ku hûn dikin gelekî muhim e. Mesela karê helbestvana ew tiştê ku nava civakê de hene, ew kêmasiyê nava civakê de hene, ew nehepiyê ku nava civakê de hene bi helbesta tîne zar û ziman. Hemû kesî agahdar dikin. Kêmasiya reqne dikin. Tiştê baş dibêjin, yanî tebliğ dikin. Rola helbestvana gelekî mezin e civakê de. Ne ku tenê civaka Kurda de sajî temamiya edebiyata dunyayê de rola helbesta û helbestvanî gelekî muhim e. Ewana bi çend mesela xettê biçûk yani bi kêm fikir û ramanê mezin didine tevşê. Digihîne millet, gel, civakê. Bele. Ji bo wê jî yek jî roleke helbestvana ew e ku gelê xwe fêrî ziman dike. Hezkirina wejêya gelê xwe pêş datîne nava civakê de, nava gel de. Esa jî gelê dinê cuda cuda bi alîkariya wan helbesta û alîkariya efrandinê helbestvana nasiya xwe dine millet, gel, meselen helbestê Kurdî ku hatine welgerandinê bi zimanê dêleke bi gorî wan helbesta ew milletê kêrî haja wan ji Kurda heye, bi dîroka Kurda heye, ji halê Kurda heye. Bonavê jî rola helbestvana gelekî muhim e civaka Kurda da. Vê rojê gelekî muhim e. Bonavê ku helbestvan bi helbestê xwe yekîtiyê nava civakê de pêş datînin. Gazî wan hezkirinê de pêş datînin wekî ku gelê xwe hez bikin, zimanê xwe hez bikin, welatê xwe hez bikin. Ji bo wê karê jî rola helbestvana gelekî muhim e. Her bijîn ji bo wan agahiya yekî me yî Ayhan Demir ji me re peya mekşand hevalê rêjî kerema xwe helbestan fikir û ramana netewê ye belê rast e. Belê. Yekî me Ayhan Demir me re nivîsî. Mamosta çi gotin gazî ve hene ji gelê me re bernama me tê dawiyê kerema xwe çi pirsê ve hene temaşevanê me re gelê me re wek mamostekî çi gilî gotinê ve hene çi pirsê ve hene Ez gelekî spasiya temaşevana gişî dikim. Hecê me guhdar dikim. kerem kin. Silavê rêzê mij gişarim. Spasiya wan dikim. İnşallah wê serkevin. İnşallah mêl welatê xwe vegerin. Zimanekî dayika xwe me bicîbîn înşallah her çar parçeyê Kurdistanê bibe yek û ev daxwaza min e tiştekî Amin, amin. Xwedê dawxwasta we wayne serî. Saj mamosta kerem ke. Zor spas. Ez jî spasiya xwe dime hemû temaşevanê we, bînerê we û gelê me Kurdara jî serkeftinê dixwazim her çar parçeyê Kurdistanê re yanî Başûra Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, Rojava Kurdistanê, Rojhilata Kurdistanê re serkeftin û azadiyê dixwazim, yekîtiyê dixwazim, yekîtiya gel dixwazim û hemû helbestvan û şaîr û nivîskarê Kurdara jî
سرکفتنê dixwazim wekî bibine rastî ji fikir û romanê gelê xwe yekitiyê nava gelê xwe de pêş de bînin û gelê xwe bidine hezkirinê bi miletê qêrî. Serkeftin hemû Kurd û Kurdistaniya re û hemû Kurdê me dervayî welê xwe. آمین سپاسی خودم و میوان ما هجا خوشکا ما دایکا رمان سپاسدار وانه و میرو وای پر سا که خوش مامۆستایان کرن ساج مامسته ما هجای نافدار حسن عبدو سپاسدار و ما میرو بونه میوان ما دا ئەجی وێوە کێف خۆشم بەرنامە گەلێکی خۆی کێف خۆشم گەم ئیشە ئەم میوانێ وە بوون و ئەسپاسیا وی قەناتی وە دکەم گەلێکی باش بوو و برای خۆ ناس کرد مە گۆداری خۆی میناس بکەین و ئیشەڵە سەرکەفتنجی شارە بێ و کەیمانیەک مە هەبژی هستا غلام سووری عەفو تو که باسی و تنبون البسته و پر خوش وای سا سپاسدار وانه سەرچاو Spas û وێوە hemûya re بەرنامە هاته کرم کرد پرسیوانه Spas û hemûya re spasiya xwe didin wekî we em îro kirine mêvanê xwe ji سپاسدار bernama وانه sa jê derban tevê re serkeftinê dixwazim daha em bêjin bernameyê bi daha serecem daha baş were dixwazim. سپاسدار وانه وای سەرچاو مام اما شوان من هجا و برنامه مهاتا داوی حیانی دوشنبه هاتی سلام و رز همه